сушен. Қажеттісі картошка, төрт бұрыштап турап, копченый колбасы, кішігірім вареный колбаса және шашлык еті. Паста, қантай су және огурцының суынан да алсақ келеді. Бір 10 минут
minutday qahvani olib qo'yamiz. Aza burish suyuq. Endi 10 minutda qo'yamiz. Kartoshkamiz pishib qoldi. Zajarkamiz tayyor. Endi aralashtiramiz. Zajarkani sho'rpamizga aralashtiramiz. Yokuş lavrov list salamiz. Tuzunu eklep qazbağınca bunu da bir 5 minut qaynatib olamiz. Sho'rpamiz, solyankamizdan qo'samiz.